Asam manpeng Governor Jagdish Mukhi Karbi long kevang hot kopi lo kaning jetikan. Manja Junior College Annual Day lapen farewell ke padu. Usuka tupen kiduk de jangreng akesar lapen ahemarit kavi tumapan pekarom kapachara sai kede. Kardom Karbi Prime Minister long penili thare chisong tero nombiro tang ton pen arjek tham. Asam manpeng Governor Jagdish Mukhi lapen alang lichor Prem Mukhi arkoi surkep arni Karbi long along nang pali alang litum ajudi pusarkit house along bohadosi puthot adap Karbi long alam abirta kilong Japan kengkam chijor thu. Karbi long along kevang cheng Asam manpeng Governor Jagdish Mukhi lapen District Administration Saipumar Karbi Autonomous Council lapen hampang song bong chingki chatan therapy kopi alam lo alang li kaning jetikan alang li Karbi long along ason alam lin et api perang kya mai long kaning jetikang alam ke lapuhen lo det pi kaching thora mo along pamudun ji pulote kaching thora mo along chingbe du nangji barpi barsu kachitia hem kai ki internet nangji det pi sarkar penta laso apan RD ke pi pathe ponlo Karbi long along ke doan a sarkar asai hem chiklo jonwang kecheng siaroi lakha trok siar ni kepang thera mo deng nangji Karbi long along Swachh Bharat Mission asai ke claim clear puthak ke palangchari Japan Deputy Commissioner Adir Khan Phansi manpeng Governor pen arpu ke pegalamta alang li pachetak pon Kedamtang surihini rakretok sening kan mati jonga chikluni pai inkoresor cap arni center PH along temporary mati bangadular kachuklam don iluta saiki themanson teranga pan poluni constituency IMC dorsing rong hangpen areng kapasu pu abirta katnews along birta nangle Uttar Borbir Police Station ang kang tarabasa taro rong mikar Philipson terang supo Themanson terang aong Lawrencing rong hangalar operator asai si claim dun bom setami la soarni PH scheme ke claim prekjama demlong MEC dorsing rong hangpen ka homri damahot langki pipedet pa lampen MEC rong hang ningki pumpen center PH along damplut si PH asai ki terang sangho pan areng ke pasu pusi pirta long la so jok seka chelanga hemalong arni sia parman se chelang nanglo si Themanson terang pen chethan Element Themanson terang ladar ni tungolong la puluni homosti MEC dorsing rong hang si li phanang thengkan ni li phana kardep la pupuning om jai plinang thenglo apeni ling om takang ulo apena sodihu ai sentara atum do apenda li tum arong lor ni li ong taitasta do alang dita nang thegulong lo lasi li Parai arni sige nili keso julong lok lo. Rada parman karja babang pu lapen kilang kapaching barja bang pu amat kaprega pan lang ropen areng ke paso ke manghumi me puta areng ke so vega bang pu pen ningje. Son pulutang te li Karbi khaya rara so ke kaching hon puke abi pina asonsi ang teknik chilong pondo. Lasi nut MEC pen bang apan areng ke pang so asai ke klem puluti Karbi khai mati Karbi rada tum kosonsi ke rengdun tek pu puta areng ke so vega bang pu pen lam the karjupon padu. Inuda MEC yang si lason ereng hurang paso pen pine pote kosonsi li Karbi rara so tum ke kosonsi ke rengdun tek po. Arkoi crazy arni Manja Junior College ningkane segamai lapen kachepadi pado College ningkane segamai lapen chepadi ajai megalong pacheton pen college ai hem kimi kikim Japan long ita som la solong e Karbi Autonomous Council tok lang IEM jagatsing TC sompon lum lunche to kilun pen kapang cheng amai long thekar arni wang chabang long sing teron lapen kithi geding abang pubang phetum chetong dun Normalom sopor pandihena parman Berta Wington Bonik Senen. Siraknon, Berta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Defu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu une atubapan. Labangso of our side Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipi une pen chapajog dunon.
one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya laben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa Hormu Ason Salam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung hemalong akinang sot Hormu longpon ikji. Dehinamo people thought Berta long wang tulum. United Student Union of Karbi Anglong tiri pilapen. Dipo aro amaya tumpen cherap si pini arkoi ni pai crazy CRD social welfare sai kamalong home for destitute and vagrant along kiduk tet mate osumar jangre atumapan kerap kepajerdan. Dipu Social Welfare say kamalong home for destitute and vagrant along kiduk det. Jangreng also mar tumapan arkor ni pai crazy arni pikar omkero na sai padu. Lapen kinamtang arkor ni pai kep aning veajo por pai sur kepapor railway station along. Ahemarit kawe tumapan sitami kerapajir dam amparta burakram sarong along arta keong mate akisar tumapanta kerap pajardam pusi pachini kerap kapajara sai kepado ponahot dipo in charge GRP OP Abdul Rejak lapen usuka tiripia maipen maipu bidison teron konchun bang jitu hajarika pen rap konchun bang Raju Terang Dunaipu Biju Sarma Lapen Dipu Usuka Roa Maipen Maipu Bidon Kramsa Chunbang Marsoning Tipen Chenglok Klembang Potum Chetong Dun Rinti Pusi Pachini. Borpatar Police Station and Kang Bogojan Forest Range ke parlo Sapapani Bit Arlo Rongagora Hawarlong Ingnam Aing Narkitun ke danga hem kipri Lapen Sok Puru Tongdam Raipen Sok ke Choberta Katir Sasai Hemalong Nangle. Borpatar Police Station and Kang Bogojan Forest Range ke parlo Sapapani Bit Arlo Rongagora NH39 Atuar Piadung Samson Singh TME School long kitun ke danga hem mati kitchen room arkoi ni pai kebaning ve por pai crazy por malom ingnama ingnar ketong dampen kitchen room ar hemso ke pridam lasona taxi Silunijan Range along MR ke Klemdun
ronga gora katimonga rong along babu ing tiai hemalong ta ajo porpai sur kebra chitima pormalom sok puru tongdam raipen moniar keba sok unan chupitikang pusi pachini Pini Karbi Prime Time News sa Bangkila Pansi Kang Ton Poniklo like bomb the News channel do me thak me korang tu